Once, when I was very young, I briefly thought about running away from home. In a little boy way, I felt no one loved me. My observant mother disappeared, and I was safe. Have you ever felt like you were running away? Well, if running from home means trust, then Jesus is our refuge. When trust is challenged, we might fail to trust again. My message today is whether we are running home or home, God is ready to meet us. He is where we can find faith, courage, wisdom, and discernment to trust again. Love invites us to keep quiet with each other, in the middle of ourselves. Scriptures can be a place where we can learn, whether we're home for the first time. God uses fear. Human fear can be overwhelming and broken. Our fear is situated or someone who tells us we can hurt us or takes advantage of us. A marriage that is unfaithful. Perhaps unexpectedly, someone we love comes to death, injury, or illness. We face an unanticipated loss. And some of us suffer fears similar to fear did not take place. Other situations may bless us, heal, but we don't see ourselves running. Judged by others. Though we have heard everything the experience, discard our personal experiences, we know God lives. Many failures are intended to restore us in human ways. As we reflect on trust, we know God is not limited. We don't have to acknowledge experiences that are or are to come. We know that genuine relationships are rooted on Jesus, no broken past, hurt hearts, and faithful people can carry forgiveness. A husband and wife may hold hands and trust together. In a different circumstance, we may say, if I had the word of wisdom, we know the joy on the heavenly path, callings to serve in His church, feel God's trust and love for us. Church members encourage us to devote prayer to across the church. I inspire worshipers prior to a couple of services. First, sing together, gradually remind the children of gratitude. Say, children as reminded. It is also the responsibility of children to their marriage and home. Where the children and our husbands learn to know God, they are called to serve as orderly and body presidents. Christ modeled weaving stories of love, holding because they have a father who, rich on family, generously opens their homes to families in need. Father, the Spirit, trust because you do with faith, service and sacrifice inspired trust in loving each other. Discernment is the answer. Faithful trust. Instead of trying to prove himself, he
I te ora amai, tona e mariri ai tata, wau hia mai te ho e ta e hapa i te reo. Mo te aro whanua ia nei ho. Wani o ia, naruto i te pure. E hata u, e hapi mai naruto i te ohipa i tupu. E rito i tana piara paur am e te iha. Ua turahi o ia i te ho e waini ututu mai e he pepo ora. No tana tāni whai pepo e tana motumari. E i te hia te mo pahono ora e te ho e tāta mai e mau ira naruto i te tiaturira i te atua e te toro ra i te rima i awetai e. Ua pure te ho e priti teni titi no te i te nahea i atauturu i te ho e tae e whiwhi ho a whauwhau tōna te tia e noara i rapa i tōna piatoroa. Ua tae mei te ho e mana maramara mai tai. A iri te i te opani e a whātomo mai ane roto. Ma te whaaro e te tiaturi e tauturu mai te atua ua iri te kia whaatere i autahu ara i te opani e ua awha i te tae. Ua whaari rau tate te i te here e te tiaturi whahuru e no te atua. No te te, no te tei. Ma te whaitoi tohia e nene te tae i a hamata i te tatarahapa e te tau. Ma tu e te tata tōna mahuru tupura e nene te mo parotumu no te emaneri ai te waro me te e tauturu i tato i a i te e tiaturi whahua nei. Ia wetei e nahea e awhea. Ia mutu an e aore rā, ia hawarehi an e te tiaturi rā, e tupu te inu e te mana o paru. O ia toa te hina aro no te ite maite no te ite e. Ahea te whaaro e te ito whawha ahiai no te tiaturi i haho whahau e te maota atira i ratopu i te tata. Rā no nia i te atua e te heheu rā a te tata heo e hapapu nei te pretini risele e Nelson ai tai whawha o tau e wiwi. O wai, te mea haua e te aturi. E nene tātato e te aturi te atua i te matai mea toa. Ua i te mai te e ati whatu. E ua haua tō tōna here i tātou i tō tātou ite, e tō tātou here i tātou heo. O tōna here whai tō ore, e tōna ura e tāna mo paraupapau, e mo mea tamo mai te e te papu. A te aturi i te mea tāte mo pape rā moa e paraura e i te tau i hapa ohiara. Tamahanana te whatu. Ia tāpe anua mai te oto. Ia tāpe anua mai te oto i te aihai e riro rā tua oa i te boiboi. E tu oe i ta oe hopo a ia i hopa. E nana oe e tauturu mai. Aita, tō whenua i oto tātera i ore e nenhe e whaora. A te aturi i te atua e tāna mo te maio. E nenhe tātou e tātou mo o ta atira e tau. Maoti te tutia tarehara a te miti a te whatu e nenhe tātou e whaaru e tō tātou nā kura pipiri e i ariro mai e tamari nā te atua te maru te aiha a ma te i te whaaro e te aturi a tano. Ia tatarahapaan e tātou, ia whaaian e tātou ia whaaru e i tātou mohara. E promai te whatu e i ta oia e hamana hoa ahoi te reira. E re te hamu e ne oia, rārā, ma te whahihia, me te mea rai, te mai te ira oia e iha e hamana o i te reira, e iha tua tātou. A te aturi i te whaurur a te atua no te ite ma i te whaari. E nenhe tātou e whaore i te hapa wetei e i te teimei, i te rawera, e ti amai a te whatu i ani mai a tātou. I a whaari mai te ofira, e te hapa ore, mai te ua ai raora. I te teimei, i a tātara hapa e i a maruruan e tō tātou a au, me whaari ohuia e tātou i te tāmahanana e te arata e rātu arua mai tei. E hamata te whaohipa rā e te whaore rā i te hapa narato i te ite rā i te hoi hape. Pinepine, i te whahapa rā i te whaatumu inia i te tau teitora. E hi o i te whaore rā hapa i te tau amuri e, ma te ki ama. Aore hoi te atua i tono mai i tāna tamaiti i te au nei e whahapa mai i tō te au. I aura rā tō te au iana. Waui, te apo te toro pauro. Nā hea, e whaataa e, i a tātou i te arofa o te miti ara. Te whahono ne oia, e ore te poe, e ore te ora, e ore te teitei, e ore hoi te haa. E tia i a whaataa e i a tātou i te arofa o te atua, i ruto i tō tātou whatu, i a i tō miti ara. Noatura te reira, te veira ho e tāta e nenhe, e whaataa e i a tātou, i te atua i a i tō mitia, e tau at atara. O tātou ia, o tātou hio. Mai tā i te ia e parau nei, nā tā o tau. Parau ino, i hunai o ia i tōna matai o tau. Nārto i te here hanahana, e te ture hanahana, e hopo i ana tātou, tā tātou mo maiti rā, e tō tātou mo whahopea rā. Rārā, e tūtia whaitu ore e te muri ore, te here tara e hara, o tō tātou whaora. Ia inene ana e tātou, o te hoi i te whare no atu e te atia e a, wa inene te atua ma te arwharehe i a whari hopo i a tātou, ma te upu mai, ma te oa, i tāna mo mea mai te ia e. Ua parau te preti te Nigeri Ben Clark. E te aturi nei au e te hinaro nei tō tātou mitua i te aura i a whaora i tāna motumari atoa. E nārto hoi i tāna parautia e te arofa e horo mai oia i a tātou i te hamaururu ara hei no tā tātou mo ohipa e horo mai te maumi atoa tāna e nene e horo mai. E i te tahipae, e te aturi nei au e tū oia i nei hoi i tātou i te pahapa ara hai hai.
I tāna e nene e tūmai. In ia I te tatau ro, e ere, te taparu arofa tō tatou whaora I tōna mitua I te ho e taparu, mā tōna titau ore. Ma te titau ore I te ho e mea, e te mitua, e whaore mai I tā rato hara, tera rā, e te mitua, e tau mitua, e whaore mai I tā rato hara, aore hoi ratu I te I tā rato e rawe nei. E ura, tō te mau, te amara I amaiti, e tō tatou te amara. No te mea, e hopo I ana tātou I mua I te atua, e a tātou iho, no tō tātou huru, te mo mea tā tātou I ite, e tā tātou e rawe nei. Au e rā, au e rā, e nene tātou I te ature I te parau ti amau, e te arofa ti amau o te atua no te haawa ti amau, e tō tātou mo mara, e tā tātou mo ohipa. E whaoti tātou, mai tā tātou I hamata mai, e te arofa o te atua, a hoi ai, tātou I tōna arawhare, te tei, te hamana o rāne o tau, I te prapore ai I tu meti anon I te hoe tāta I e piti ana tamaiti, ua whaaru e hoe tamaiti I te whare e ua hamau ai tāna pouwa. I tōna hoi tā mai, I roto I tōna iana iho, ua imi aera te tamaiti, ia hoi I te whare, te atu tamaiti te whiruri e, ua hapa o ia I te mauture, I naha, e rawahei a nei o umatahiti, ai te oia I hina aro e whaari popou, I tōna te I te whare. E te mota e te motu heine, a whiruri nei e tu, ani mai nei, iani mai nei, ia tātou, ia iriti I tō tātou a au, tō tātou haruaroara a, te arofa e te hae a, e ia hi o ia tātou iho, irito I nā tuho a, o hipa tō piti, mai te tamaiti aore, te tamahine mata mua, e nene tātou, e o veri haere, e amuri no, e amuri I muri e imi I hoi I te whare, te tia I nei, te atua ia, pāri ia tātou. E mai te hei atu tamaiti, aore rā tamahine, te taparumaru nei, te atua ia tātou, ia oa amui, a hoi ai tātou, ta te hei te whare ia nāra. Te ani mene o ia tātou, ia whaanoho, I tātou mo amur a, tātou mo amur a, mo kuotuhuara a, mo pia hapira, mo ohipara a, ma te matarano, mea tia, mea papu, ho e whare no te tei. Ma te maitai e te haroaroa, e te whātura amui, e imi hea a tātou I te whatu, e pure, e whāri I pōpou, I tāna mo haa mai te a no te ewane tia, I whahoi hia mai no te tātuara. E tere, tāta hoe, to tātou tere I te orara nei, e nenhera tā tātou, e hoi whahau I te atuara to tātou me tua, e tāna tu me te here nārto I te aturira I te atua, te tei e ia tātou iho, e tārapai mene I tu, e ihai matau, e whāro o mnoa mai. Mai te perofeta I o te whatimika, ma te matau ore, e matana tātou I te aturi, I te atuatur a atu tātou mitua I te awa. A imi, whaahau na I te whaaro e te aturi rā, o e tamaio, tāna e whawhau mene I tātou I te mana. Please look again for faith and trust. A miracle He promises you today. In the sacred and holy name of Jesus Christ. Amen. Amen. Last year.